Good evening. Northeast window bu thawai tana yengbiriba khwai punamakpu ahanba maktada Keisham Yaiphaba na ikokno na khurumjari amadi taramna okjari. Northeast window na puthokchaba thauram Northeast dialogue hairiba dialogue asi lamdam masida thokliba maruoiba thawdo athoksing kupna khana nainabagi thorom amani. So welcome to Northeast dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on Northeast dialogue is refugees become troublesome at KAMJONG. Koi Fungyar gi MLA Laisio Keishingna Tharakpa Chief Minister Manipur gi Chief Minister da Tharakpa Chero namada KAMJONG hariba area asida KAMJONG area da mahuksa dagi laijarakpa miyoi dagi mapan lam dagi haibadi Manipur ga thangnariba Myanmar da tangdu laita daba na maram oiraga Myanmar dagi miyoicha kayama changsalakpana KAMJONG da lairamba mi dagi mapalam dagi changlaiba mi na refugee singjina masing yam khalakpa makhoi sing asibu hoigi chief minister na athu matamda makhoi gi native place makhoi gi hanagi mafamda deport tawgiba thabigiba natraga mafam saba jaga amada yengaga yam kupna strictly supervision tawraga thambiyu haiba Cyril Amas Manipur Chief Minister da haiki wahmaduni hariba hiram sigi matangda khana nainganda bagidamak khogi studio da lengsin bidun laibire ahan makta da ikai khumnajari ba Manipur gi saknairaba oja Sonamani Potshangbam Socio-Political Commentator oja bu taram oksari amasung thagat phungdosari. Thank you so much oja. Ani suba panelist na khogi Manipur gi senior advocate Rabi political activist oja Rabi busu taram oksari amasung thagat phungdosari. Ai ngasi topic ki anba wahang jai oja Sonamani laksari oja Sonamani khogi Manipur da hojikse mamang jahi dagi tangdu laita dana lai masiju maruina mapalam dagi changakpa mian chasing illegal immigrant refugee hagadra masi mayam sina phone bani haina yam chauna lenga ki makai dagi jo loina center gi makai tasu haiki bo mayam am leikre loina hojik handak ki tangma panda khoi fungyagi MLA na khoi Manipur Chief Minister Tharakpa Chero lamada hariba KAMJONG gi area sida khoi mapalam dagi lakpa refugee illegal immigrant singsina masing yam khalapana marum oiraga hariba jaga aduda leiriba miyoi singda akaiba lakpa hingsa gi thabak chatarakpa khana chaina biyarakpa phurakpa makoi je khoi sakagi lenga ki makai dagi cha thakna ba shelter piraga minungsi ama yauraga makoi na leiba makoi gi lam haidiri Myanmar da tangdu leita damana matam khal leina bagi dangta yam sauna mating pangaga laibani local mi singa ju adubu mi masing yam khalakpani na su da banom da badi yaraktamni da sa da badi yaraktabani na oja hari maham area du da nong da kusuman chara hingjaga da local mi do ki mohota hari ba mijna thabak sujalak padagi makoi masen akoi hari ba lei area du khana chena yarakpa masin yam sauba kudong thininga yam oire habani amara muta oja Sonamani ba mota masi kari hakamaina ubi kamdong ubi Yaiphaba ahamda adu thachari notice window ge dialogue ki ngasi evening show sigam technicians punamak pusen thachari adongi editor in chief Brajendra Ningomba ayimaru advocate amadi Congress ki prominent leader oibiriba sagnarba advocate Rabi amadi Malayam tabiri pronunciation koknanjeri masi thokani habise hanadi ki akoi khangi aduga masi anaba saruk se kaino haida kana una chaina kanbase engoda ta kanbase atopa mi da mangod anaba saruk to khangamoi ngasi di kana gumum de chai do kallu da mas as mangod phurum mas na hangu suma sugam naram ngani dana ko haibase khangi anaba se tengdar potan ja de khangi anyway very unfortunate adu chiri thoki ni this is simply beginning Manipur the thoi ngasi issue se ai ahamada ai haijigi I am nothing against any particular community. Chin Kuki Joki group, Lusai Kangde, Mijo Kangde, Kuki Kangde, Ate Sagi Punamo. I am a top ranking
mayam sing like Brigadier T Silo Chief Minister Oramba maki aina nahawni chang patanja da IGP ki maki batchmate ni Hyderabad ki security officer chief security officer ona ma popu din phal ku din Nagaland ka se ko hin kholandan yam tawba ko jam nang they are very good people. Even Lalthan Hawla, former Congress ki chief minister anira ohum lok obiramba, very stalwart and very nice gentleman. Even nakoi chief secretary mayam Mr. Lalhuma, Mr. Lalthara, Mr. L. Colony, Chief Secretary Nagaland Lermi, I know them very well. Even Chirachat Pumdigi, Mr. Sangliana, who was a former commissioner and the DGP of Karnataka, who subsequently became a BJP MLA in Bangalore. Kangjay means I got an opportunity to salute them and to pay my regards. Madam the senior officer has say yamna connection about anyone from any community. I have no distinction or distinguish or anyone that I sideline nothing. All are human being. We belong to the same flock in the Mongoloid. Aduna akoina khanam ne neriba se. Masi akoina only illegal immigrants mapandigi laiba punamak makoina torokpa mayam madi makoiba sagudliba miyoi sing madi watani. I have nothing against any particular community. No, and why should I? Me put 100% the blame to both, then I am wrong in my own way. Or lalia, but in day. So don't misconstrue. Akoi missing yam daba. Now see 35 lakhs gumba approximately lady was simanunda. Almost 7-8 lakhs se mapandagi influx niya. Why to blame only the Chin cookie Joe? There are so many Nepalese group coming from Darjeeling de lai, Gangtok de lai, Assam de lai. Makoi issue lady. Even sometime Bangladesh issue me amani lakpa jawi. Assam de mete issue nong paduk amani lakna koton. Yes, moi the masai yum labanina like Koramba Korpa Bajar Tolo Kulma Ayamaloina Hangi. Ayamba 99% hangi 1% gumbaka kanagumra legi ka any Indian citizenship the moidi lehu di jawe not the by and large sakoi community the loan masa masagi lam may make lebanina they are not very fancy or not very keen to stay in Manipur. Adu laiba miyosing shidi mohi pandam se Chin cookie jogi illegal immigrants makoine laiba se with an object karino object haiba tadi Manipur siga Changaga, Kwaidiki thought nova administration amata laitaba chingda ningdhona panba chingi ningdho than chiptan ka haibijani or Raja ka so haini or ningdho so haini government of Manipur ki makur yaudaba lamamagi machetama leibata with the Mokoi permission lower government gi office established the Guduriba Manipur Masini Kwaiding Asia Masikanana Sema Milo other talkers Masi Muhid Pumang Mangalamani. Adu ngasi toy ben sidin puna magase kaya mi sinagre kaya su sigi gedori masi lan se pak loiroi kari loige de gine mui mayam si assume illegal entry mayam laiba entrance lai puna mase makhoi se chalandri go isunga yaroi 1961 if not 1951 the government ya gidre 61 hairabani na 61 sigi gi mamang da lakpa sing de leibi jagani 61 matung de da mata leibam thokte any irrespective of any caste, creed, religion. Why it is only to a particular Chin cookie Joe? Masi non-indigenous of Indian, non-indigenous of Manipur. Makoi lebe sunga yaro. Nasil toibe problem say akoina majority community haidana moina haibira. Akoi the majority community have wallet. Akoi the everybody is the same. Alimuddin, he was only lone MLA. He could become the chief minister. We all people, we support it. Our leaders, no. We shouldn't do labaktina mamatam kra or magamutokre. Narang Nurul Hassan, young dynamic MLA. My MLA Uli, a function with the thing. I wished him, why not you become one day chief minister in the near future? No, uncle, it is too much for me. Hey, no. We wish you. Akoi with the cookies chief minister winning. Perhaps and provided Makuni me am tinabahiba. Me am Koma Hiba, collectively Himba Hang, a leader Oiba, Masjam Darkale. Collective leader, say Mayam Janaro,
mayam gi wa ta ba khot pa to da ba su ya ro adu ji tawri ba sri chin ku ki jogi sidi a country okay perhaps the Lusai Hilgi or Mizoram gi ki ideal sig moi country gi capital oiraga moi ne piri ba mepsina takpadi Manipur se almost 90% se mukoi log rege 10% sin akoi lehoba 34 lakhs 30 lakhs uma leiba akoi na lehoro akoi na loin lor da mi hai na mo map ko se jinga thadoi madugum de to ba phatte aje mon separations or akoi union territory ke what does it mean and what they require it is not applicable to them do moi da ayam mukoi foreigners ngaktani first they should consider whether they be allowed to stay in India or in Manipur or not masin khanda gadabani there should not be any white and black achumbani adai ngasi tawri pune masi impact ngasi ko uwa phange whole world khange ajibo su moi leptri tobo jaba hat pa khot pa nampu da capture tawge nampu da mi hatoga akoi na masi ko nampu da mulla tawge haide madu mataw te madri tawna sungoi oiroi aduna masi ki impact se ko shoidra thorkani haibase Mizoram da thoye Mizoram thoi bese se nungai bam lady adigi KAMJONG da muthore KAMJONG da lebise ukul desig lebise most tangkul ngata leigum toy metei khara tari ate sagai sukar tari kuki kangbu sing se tari kuki sing se moi mapandi lakpa ngatani lag moi lo uba khotpo moi gi ningthau ta tanar corner tar ko lo uge noi gi losan ka ge no koi tamoten jang na pi thage khot ko sukar phange noi sukar tauge kar moi them se kar taur wari sum tarak pada ako mad sum tau sum dong che tara kun tar sum lisalaga moi lam ko se hemun jalakpa ade kuki ga mu tangkul dum phuna bu ga sa ak pada yam yaugre yamna yaugre aduna masugum mas mo si chalo magi de sumain to na tat to sanarga nonda sanarga tawruga punamak silon national highway punamak site siglo nampu de ta sanbai gumba mas mi mem de nei ba khot pator moi gi plan se mas phatte mas tawre de bani national highway se mayam gi tamak tani mas ayam national highway de number 2 number 37 de ka tawri pun mas mostly mkhoi ngak tani mon national highway sigap mon singmanam national highway sig essential commodities pun loin puuni na manipur da leiba Naga leaders sing Nagaland liba Naga leaders sing or Naga sing or the Arunachal Pradesh liba leaders sing moi pun mo si chingyam pame chingmaton pame se kan haida moi gi haina je ba moi mapampu haktang dagi moi tamda tab se ka haina daba tamda lewo sing china cooking ata loin lehoba adri ta yam nungai mi wari di a chingmatak ta liba cookie mukhi lam sorry tangkul lam matani mukhi ching kumdara ga chapatan jada cookie lam hen sing china daka kari khu gi moi gi lambi da lag lambi thatlaga phu bu khop ga tawno bu yam jong na khre jani ko angak pani tawri base aduna moni tawri ba step moi tawri ba plan se masi this is not acceptable adu haji MLA lesio na hairi base ma ki other local people lady bu duigi hen masing she lai base sum henjelak ta natana makone namphu da phunu chena ba tawba khotba moina ton na khotan nonje khotun leina khotana leidana moina chakba chaba thakpa khotpa promo tawri pul pelak tadana moina amukma dadagiri haibedo mapang pungthu moina mo kan tawguni madi mi phu dana khotan ga tawruga phage ni he tawruga yadra mi masing ji yangum to madi akoi FMR gi mapum thok lanjan laga barma hechangi ba mati khar leire mu lakpa masumana neiba khotpa sa ang pada mo se tawbo se yamne henjelakpa da Mr. Lesio koi gi Keisham honorable MLA mana chief minister de iriba loan mayam de janam phajaba ngaktana chum ngaktani masag mi orebasu mo se lamna mi henguduri mo koi sa koi de leiba de yam nungai dori mo se they be deported haiba wahi se pangum tawi aduna mase kana torpani adu kadai digi akai ICJ International Commission of Justice ka help group ka sinaka tawga moini Manipur daga order ka tawthare I questions the ICJ who are you government is a popular government a government of India ke very powerful prime minister man makha da lady da foreigners mayam singshina hali college mayam shiri matang dirwa ma pandraga that Manipur government you cannot deport of these the refugees to their own country. Who are they and what authority they have? It is ridiculous. You should not try to
down your position so much without any reasonable reason. ICJ, we strongly condemn it. Don't behave like that. Don't have your hegemonistic behavior. You cannot dominate in that manner. First lesson ni Mizoram da so thui kari thui hai the Mizoram da FMR gi khagudur be khotur be togudur be punama se moi ayam na khabajate hairi Mizoram da 48% naharon singchin hairi mase khagudabani haidana yumi to se they have belatedly realized it Mogi se masing sum hengalakpa makoi tomote KMP government of India ke paisa se dama dam log tharaga hana kenegi ki former chief minister Jaram Thangal leading da they are all blood they are all breathing moi like okhen tamangani mafimron pigani like pigani chengchak pigani mode pitaro paisa pitaro haire moi ke purpose te Mizoram sigap loin masi moi lai pun mase makoi gi mi pun mase loin train toba Hindi ngang ba tamba, English ngang ba tamba, ako madi electoral photo identity card tamaming change ba, madi Aadhaar card present ba, then they can move to anywhere, any country or any state. Maduni Mizoram se ako gimone manufacture to buni mohina. Adun ngashidi youth of Mizoram, I really respect and I really salute to all the youth. You are being an Indian Mizo youths. Narang ngani pukalak pase. Makoy na hairi. Akoy sigal aga. Makoyna Myanmar te poche ahoma pusale akoi gi dukan puna mo se poch sitre modi ke no hybrid ken have kan mo two wheeler motorcycle ka se pusalaga mone toning ta toba khotpa toba modi phiro ma drug pho pusalaga mohne jole modi even adu ta natna akoi gi kane flesh trade pho khar hauram me khotna akoi Mizoram ge atmosphere se pura mangle masi yadi modune FMR aji government na propose to se public na oppose to bus akoi support to wi mas fencing thuna to hon biu haidana aduna Mr. Yaiphaba mi khara mo realize to dem akoi samna hairaga lin kang na lin loredi lin du sangom pithedi ma nomati madi mapu du ma chikkani shoidana aduna masana to jabani akoi na bina noina nasai to nasan to da to gunu apart from that nakoi ge plan nakoi ati state ta thajal lake na to plan do that will have to foil it by any means. Maramdi koi lepak se jamna soft target ni han kayam changiba more than 4.5 lakhs almost 5 lakhs se illegal immigrants laktan illegally occupied all the hill areas. Punama poppy plantation na chingba khotpa maning makha tobu khopa koi gi suspension of operation the lady lishing lady punama sin ate loina pusal punama se mona dominant to the Manipur se pura chatat ke tor mani belatedly Manipur government realized good or bad present chief minister khoi mum chei thilu bune makhangi to guni have se adugo we have to face it he has faced it chief minister Mr. Biren masu ikai bisu nange wa basu nange adugo any government we should fully prepare to defend and not to allow any illegal immigrants or any non-indigenous people and they be exterminated from Manipur. We are Indian. Any Indian citizen no problem. Let them come and let them stay and let them go back, no problem. But they have to be an Indian. At least 1961 electoral photo identity card, identity card ki mohi madi maming the mohi chanba kotpa. Let them be in from Mizoram, let them be Kerala, let them be any place. Mohi they be treated as a Manipur citizen. Laos lebi jai or koi bhi jai. It is up to the government of India and Manipur government. They are not foreigners. Natrabha Singh fake when Pyraga Tama Kotpa Tori would do the Madrishinga Yaroi. Other one biometric monitor way Yadribase. This is the root cause. Habis in Hammer on Tamjige. Takatari, Sonamani Fazaba, why cam I big root course, Ziglai, Maru in illegal immigrant Mayamjina, Mashidaki Tolpungatani, or Kaduruni, and the biometric. Dogs have a yadri, but I'm so one Muslim Sham Tangida. Makalak was on the next one day. They're looking Makasa with the Hamba round you or Zarabi, don't like but it's a man of one diet or Zarabi, Myanmar, Tangurita, the Madam Among Segi, September, Daitaki, KAMJONG, Myanmar, Masamiam, the
5,800 की मथक क्रॉस तौर लोन अखोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मींगी मखादा बायोमेट्रिक लो मतम मी लिसिंग मंगा चाम की मथक खंबे म्यांमार से मयोसिंग लमदम मयोसिंग कारण तारप फूब चईबदी हेंदोरक्तना हालम चेनबू याब फा लोकल की कस्टमरी लॉजे मखोइन फॉरेनर ओइरोबना मखोइन थाजदबा अदुगुंबगी कया नुआइदबा कई हाइतारे अमगा यंगथिनबगी पोट अमा लाकदरे सिंग मतंग असिदा अखोई फुंगियारगी एमएलए सिना अखोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा हाइरप चेरो लमदा अखोई 1968 दा अखोई मपालमदगी म्यांमार चंगप मियोसिंग जे इंडिया की सिटीजनशिप पीगिबिसना मरम ओइरगा ngasi ngasi mak thoiba khoi manipur tang du leitadriba situation ji oirakpani aduna masi kumba posi amugana future thokna ba hariba miyoising asi kuina sum leira ba tarabadi india ki citizenship amadu soidna oirani hariba kemsing da pok angang do manipur da pokpo oigadori ni kamjong da polok oigadori miduna makhona chahi tara am kun nam leisala ba tadi makhoi lamne haraga tung da future da hoji ji oiriba koi current situation tang du leitadriba kanglu ke ba irang je amuk future thropi कि हमने चाउबा पोट नमजु कोइन उ फंगे सामतांग दो ओजारा बिग ओइबा आंबा रावल के मोट फंग दोपियो होय औजिक ngasi पेपर दा याम यावरे उखुल डिस्ट्रिक्ट हाइबा तारे हाना उखुल डिस्ट्रिक्ट ओइबदे कामजुंगिना औजिति फुंग्यार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हाइबा तारे मसिदगी औजिकी एमएलए सिना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट दा सुमाइना मपान की मी हाइबा तारे मरोइना जुमथंग एबा म्यांमार दगी संगले ए दुगा मखोइगी एक्टिविटीज सिंजी मी सि लादी मसिंग यामबना तौबदि इलीगल ओइबा मैम म तौर करैने अनलॉफुल ओइब मसि संग आदि याम आदि तौरफम थोप मसि संग पनिना अदोइ कोइना संग अबकादा local MLA na phawba upai lekna complaint government da tawr amne aikoina swaida ne ba aikoina yamna manaba luoma manaba miyeng ama government ama khaki makhada manaba miyeng ama yengbagi tangai fadaba lebas aikoi manipur ga india ga khenaba se india gi tongan ba जाति सिंह तोंगान बा लोन बा अदुगा तोंगान बा मफम सिंह लम सु मरांग काय बा अदुगी इंडिया की इंडस्ट्री कई वर्क प्लेस यम लई बदा मुको मणिपुर दा अखोई सी मणिपुर की लम सी अखोई मणिपुर की सी लोन जो अखोई तोंगाले दो अखोई मणिपुरी है इमा लोन मेटे लोन सी मणिपुरी लोन सी पृथ्वी की नतगना मालेम अतोप जगह आमदा लोन बनत एक्सेप्ट अखोई कासार त्रिपुरा दा सम अखोई मैतै सिंह मैतै पागल सिंह चटकी बखरना लोलु बदुनेबा मदुमंगना अखोई नेशनल लैंग्वेज ने आइना मणिपुरी लोलगा यूपी दा थौक तोब यादे अखोई वेस्ट बंगाल दा थौक तोब यादे अखोई अपॉर्चुनिटी याम लिमिटेड ने अखोई मी सिंगी अखोई कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स आइडेंटिटी अखोई मणिपुरी की यामना टॉप पेक्युलर होइबा अखोई आइडेंटिटी अमग लैजे मसी अखोई मपान की साफुगा मिक्सअप तोक्सलप मतमदा अखोई दा क्याम थीना सोकप केरा अखोई आइडे ngasi अखोई मरक्ता सोसाइटी से मैम उरेबा सक्चु मियेंग नायेंग कुसु कुमेन वांग जाव खेनक पगादा मपा कनानो सी पल्लरोगे बलमदो इंडिया नतब मैम यावख्रेबा इंडिया नतब अखोई की सनुरा सिंह इसन इसा सिंह इसन इसे सिंह स्वाइगेबा अखोई फॉरेन कंट्री दा युम पालगा साउखत पसारियेबा अखोई की इचिनाव मपांग सिंहसु फॉरेन कंट्री दा की नुपी लौरगा माने हम साउखत आइदि फॉरेन न नुपी लौरेगा आइना नपल तौजरियेबा यस मागी प्राइवेट लाइफ दा अदु अखोई कना सु हाइरोबा तबु अदुबु अखोई मणिपुरी हाइबगी वाखलो से आइगी मणिपुरी आइडेंटिटी सिंगा ngai khonaba matam dadi atopa delhi leiba mina mumbai le mina US ka yum pal bagi nataga mumbai gi hollywood ki actress am lau ki bagi adu ki khan be ya tabam le akhoi manipur gi identity simang ga dagi tanik la bane akhoi manipur gi top saktam se akhoi manipur da khunda minari ba mi singsiga अतोप स्टेट लेबा मीगा
तोंगान खेनबम अदुगा इंडिया के अतोप स्टेट नसु मणिपुर से तोंगान येंबिरिमने मसी मम दे अखोई के लोन मानदबा सक्चु खेनबा चिंजा खेनबा फिजेट खेनबा अखोई बु नाकलम अखोई की सान खोनबदा अखोई न खितंग मांग थावबा मतमदा मणिपुर ममिंग हाइबिबनी नत्तब तारगदी अखोई बु सिंकी मिंकी ने न दिल्ली द मुंबई द करीम नरिमने इवन गुवाहाटी द करीम नरिमने अदुदी अखोई बु सिंकी मिंकी ने न करीम न बसे अखोई न को हन गे हाइबा तारगदी अखोई की आइडेंटिटी कंसाइज होइना अखोई दी सेनबा म संगेबा अदुदी नत्रना हौजे मपान की फॉरेन की थक इरांगदा अतोप कंट्री की यूरोप की नत्र वेस्टर्न की वेस्टर्नाइजेशन भेजे सक्से तो वेस्टर्नाइजेशन तो थोड़े यूरोप की स्टाइल तो चले चिंजाब जो था वंगांग वता कल्चर ट्रेडिशन अहल लमंदा मागी पोप मपादा ममादा मसादा मनाउदा फैमिली का महिलोई न गनी है बा चन्न लोन से अखोई की हान की इपा इपुगी मैथई की पारीपुरी द लेजरक मसिगी चन्न लोन से पुमांग मांगहलक पने बोजिक सिगी मरक सिदा होंगलई मरक सिदा अखोई की युम्बान बगी मरी देसु तोंगान ब मिक्सर अमा सोपुम लागे अदु लेरेने अखोई कीरिंगे मरक सिदा नाकल बदा बांग्लादेश मिसिंग यामंदना लुप गदई ngaid लेरब बांग्लादेश सिदगी मखन मखन की कम्युनिटी है बतारे आई पर्टिकुलर कम्युनिटी मेंशन तौ जरोगे कम्युनिटी मयाम मदगी बांग्लादेश सिदगी वेस्ट बंगाल के थ्रू द लापमा असम की थ्रू द लापमा सिलचर की रूट लाप करीमगंज लाइन लाप जिरी लाइन लाप त्रिपुरा की लाइन लाप सुमाय तौरगा लाखिबना ngasi जिरी द मसिंग मी क्याम यामख्रे जिरी द मसिंग क्याम यामख्रे अदुगा मणिपुर की मफम खरा कक्चिंग द सेरौदा अमद लैब कांदा अखोई नन मणिपुरी कया ngasi परमानेंट डोमिसाइल ओइख्रे बौजी ओइख्रबनेबा सुमाइन लेंगे मगता हौजा मका म्यांमार जम थंग एबा म्यांमार दगी रिफ्यूजी नि हायना लांजेनक पसेलक पसिगी मसिंग से इनोट छुबले बेतन सेलक को ngarang han ikui ku do mamang sei da su adugi akhoi gi hadak thoiba irang sigi mamang da su refugee mam sang pa lai gre manipur government gi minister amana senar ga madugi asylum people khot pa ga tau gre sigi si india da refugee ki status sigi da makta sabsana refugee ki united nation gi refugee gi madugi kaino da protocol da india sina yaw da bidal lai thoga so sonda naron da sang pa singi asylum phajana pina आई ओपन सेक्रेट आइब तारे इफोंग फोंगना दुम पीरगा लैबदि दुम इंडिया से तौरे अदुगा मणिपुर द हेलखिबा मतम सिदा मणिपुर की डेमोग्राफिक तदि चावना सैथेंग पीदोइने सिनि सैथेंग सिना करी होय को हाय मतदा डेमोग्राफिक त कायरक प खकिन नतना अखोई की कम्युनल हार्मनी आइना लैनमिबा हानगी पान सिंगी पान पूरा तमद योनबा सिंगी पान बो हौपान कौई अखोई ने लैबा सिंग येन बो हाउयेन कौई अदु तमद येबा तमद फंगबा मैतै येन देम दु मैतै ngमुदु मैतै येन दु सिंग दम पुरगा सनक प सिंग मदि तंगी नुसीबा मदुगी मरीदो अदुगी छुखंग खंगरोय बौजु लम खांग द लाकदोइबा एनी म्यांमार दे लाकेरा बांग्लादेश से लाकेरा नेपाल दे लाकेरा भूटान दे लाकेरा एनी लाकपा सिंगिरा मसिगी सिंगसिना अखोई के नुसीब मरी थदलक तामने थदलाबने अखोई कमाय तौनी मणिपुर मागी मान मानब धर्मदा मान मानब लोनदा नत्रगना मान मानब ई मरी है तारे ई मरी सपोज बांग्लादेश से लापदो मणिपुर लैमसिंगदुगा ई मरी ओरबमा मोय चुंगसनखरनी म्यांमार दे लापदो मणिपुर लैबदुगा ई मरी मागी धर्म की लाइन दोइगेरा नत्रगना सागै की लाइन दोइगेरा नत्रगना कम्युनिटी लाइन दोइगेरा मदु चुंगसनखिनेबा सुमाइना तौखिबा मतमसिना ngasi नेपाली सिंगना मसिंग क्या योखरे नेपाल दगी लाको नेपाली सिंगना इम्फाल दगी दिमापुर होगी लाइन दा नेपाली ने डोमिनेट तौबता मोम मफम फने हम लैरिमनेबा अखोय होय नेपाली सिंगजी मणिपुर दा प्रजा सिंग अकाइब तौदे नेपाली है मियोय बुमोरसु काइम तौदेबा अखोय खंगेबा परसेंटेज am नेमेबा अदु ngasi भौबा नेपाली सिंगदा मणिपुर प्रजा सिंगना सो अकाइब तौदेबा अदुमाइना नेपाली ने लाइब लाइफ स्टाइल दुमाइना लोइन लैयोय बि यारोय पते लाइसिंग चो अदुना अतै लाखप सिंजिना क्राइम थोकप मतम ददि ngasi कैदौरे हान लैजमी ब कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मी सिंगदगी नौना संग पने ओवर पावर तौरगा एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्टर्ब तौरे अवाब पीरे मसिनी मरुइबा एग्जांपल अमपेगी इंडिया की लॉ दा मिशन मिखाई नाइब लॉ म यम चाउना सेमे कई है मतमदा इंडिया दा इखोगी 2014 की दिसंबर की तांग कुंथ्रागा माथोई फौदा इंडिया दा हान लैजरक लबा
Afghanistan, Pakistan, amdi Bangladesh segi lakpa non-Muslim oiba community singdo haidi Hindu, Christian, Hindu ki family hai batare community manga tarukse sigi sidi India ki citizenship pirani haina citizenship amendment act se pass out thokiba adu oibadagi di asylum simagi permanent citizenship oikrabane oibata ngasi UP da nataga West Bengal na laiba Bangladesh segi Pakistan dai Afghanistan sakpa Christian do Hindu do Sikh do Parsi do खरलेगा मणिपुर द लाख पद सुमा को इंडिया सिटीजन ओइ लाखने इंडिया के आधार कार्ड पार लाखनी इंडिया के वोटर कार्ड पार लानी अदु दे अखोय न कमायना खंदोक्तना मासी कमायना मासी इंडिया नते न हाइबे यारिबा मा बांग्लादेश नि मा पाकिस्तान नि मा अफगानिस्तान नि हाइबे यारो अदु मथता अमका बर्मा दे इंडिया की पॉलिटिक्स से डबल स्टैंडर्ड साने Burma India की politics Burma की politics India ना खुद अनी यावबना सुबसोई चोई दंकी आई मोतदी India government ना Burma दे संग पर refugees सिंगे नोमा न द नोमा India की citizenship पी की गदरा इन खले अब अदु इब तारगदी अखोई दे क्या मति हम डिसर्विस ओइगदगे अखोई द हानगी दगी होना अखोई की डेमोग्राफिक ता अकाइब लैगनी हाइना पाखलिंगै मनुदा India government ना मागी policy दा मागी धर्म द मिशन मिखाइ नाइबा महांगना yes any India की प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की पॉलिसी है बस इधर इंडिया की लॉ से धर्म द मिशन मिखाई नाई रोई दम नेबा कॉन्स्टिट्यूशन में कई दो धर्म द मिशन मिखाई नाई वाई दे बता मो कॉन्स्टिट्यूशन छेमीरा मिबा लाइवे क्रब अहल मंजुना धर्म की मिशन दा धर्म सी धर्म सत्पदना लून तौगदमनी सी धर्म सत्पदना लून तौरोइदमनी हाइबो वाखल लोदो सुगम धमम दे अदबो कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर ओइरबा सेकुलरिज्म हाइबा प्रियम्बल द पीरबा से थुगाइरगा पार्टिकुलर community खरा मांग मानव particular मान नुसीब धर्म खरा मागी election दा मान नतग मागी vote की बेंगी majority मंगों दा vote कान गदबा की policy रखंगे मधुगी सिंधु नंगा सीधी उसल लगा refugee सिंधु मधुगी चुंगी इंडिया सीधी ऑथो खराब निना हाउजिती बर्मा की शु नोंगमंत्रा नोंग मसोई दा की refugee मधु उनगने बा कहीं ना बर्मा दी चांग पसी मुस्लिम ओइरोए चुमे को तमो लसी म्यांमार दगी तुमु दगी तमु अदु संगइबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट संगइबा अदगी टेक्नोपन डिस्ट्रिक्ट की मोरे लाइन संगगा सोआसामपुर लेरे हाइबा कुकी ओइगेर नगा ओइगेर एनी मखोइदो क्रिश्चियन हाइबा कम्युनिटी धर्म दुगी टेक पार संकने को रिलीजन दा दैट मींस क्रिश्चियन हाइबा रिलीजन सिदी हमका नरेंद्र मोदी ना ख्वाइदगी asylum people first priority the people ओइरियो हिंदू की प्रायोरिटी पी रहे हिंदू की फैमिली गाता नहीं हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी मखादा क्रिश्चियन से पी रहे सिख धर्म तरुक से क्रिश्चियन से अचौब रूम पीए अना माना माइनॉरिटी द मिनुंगसी उत्पन्न होनब मतमदा ngasi अखोई की मणिपुर की येलोमी की अखोई की डेमोग्राफी दे अखोई थ्रेट ओइगदइने अना मदुदने अखोई की मणिपुर की मतम अमदा सीएसओ सिंगना कन्ना 2019 दा अखोई की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक की बिल पुथोरग एक कोनगाई बिल पास तोंगाई होनकपो मतमदा अखोई की काइगने हाबसे अदुबो नखोई ददी इनर लाइन परमिट अमा पीगनी हाइना अदवाइदा कंप्रोमाइज तौथोखिबगे अखोई की वेब से हन धन की बनेबा तसेंबदी अखोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिना मणिपुर सिदी सुसोई सोइदना सुअल्लनी हाबसे अखोई खंगम तोयबा हा इंडिया दसु सोकदना अदुबो राजनीति छानब कांगुसिंग मखोई की बोर्ड की बेंगी दमकता मखोई न पामी मिसिंग दो मसिंग याम लरगदे मखोई ने asylum पीबा मखोई सिटीजनशिप पीबदे मखोई पॉलिटिकल पार्टी दो वोट हातब तामिदना अदुना वोट कानगाई खोना दो वोट बैंक ता अखोई की इंडिया की सिटीजनशिप की नतगा मणिपुर की मधु काइब मखोई खंगदे मखोई दे मोय ताम लोरगा हाइबने लाइबक थीबमना बायोमेट्रिक आयो हानंगरांग हंसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्वाई की बम जाओ बायोमेट्रिक से हाना सही क्या है ममांगे तौरम मध्य है बायोमेट्रिक का मायने सही क्या है ममांगे तौर कंप्यूटर बु सही मोबाइल एंड्रॉइड सिबु सही क्या है ममांगे पुथोम ब्रबा बायोमेट्रिक मशीन सिबु सही कुन याखै जाबे ममांगे पुथोम बन नते इंडिया दा बायोमेट्रिक की हौरिबा लॉस तौरिबसे फेब्रुआरी की तांग 10 2015 अदुदा का की हौबने इंडिया दा अदो इंडिया दा हौबग ngasi मणिपुर दा सांगपदि मसाना मथन दा तप तामने मणिपुर दा सांगपदा हौरी है बायोमेट्रिक से जो हौगी अखोई काजिन को योबंग ngमद्रिबा पिखरब मणिपुर से अतोप स्टेट तदी डीसीएम की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल लेगदब पॉपुलेशन जे ngasi योबंग ngमद्रिबा अखोई ना वहाई हाइबददी अदुम हाइबदा ताइसन नफमबुदी हानदि दौप याद्रा हाइबा हानदी दौप ngमद्रे मेसिन दसु कुइद्रि लाइबा अदुगा हौजोग जु पालिबा गवर्नमेंट सु असि बायोमेट्रिक जे फजना पाक्थोप ngमदे बायोमेट्रिक की थंब पिन लौबदि तो ख्रोने
biometric machine pusalaga changaro mafam jing biometric tawning jaga sing doi koi stop sang bangam igroba sang bangam muai bo ngamdri ba mamdi sing tamga laiba phibam sida ana aikoi na khwaide ki laibak thibadi sigi tanja sida aikoi dharma gi khenaba leiroi damni magi jat bijat khenaba leiroi damni manipur as a whole manipur da leiba aikoi han dagi leijarak laba aikoi gi हानगी येलहोमी है बतारे लेहोमी येलहोमी हानगी मणिपुर की नेटिव पीपल जे सिगी सिंजे पुलम न तासन रगा अखोई मरक्ता आइगी धर्म माने ना आइगी सच्चू माने आइगी जाति माने ना पुसलकनो नतग सलीब जे पुसलक पुसु एरमोय पुसले ना कम्युनिटी अम द बनाम तो बुसु कोई लानगनी हिबम दीबदगी येलहोमी चेंसलपो एरम दोइने अखोई की सिदा लेरगदी मखोई मथ्वाई हिंगनी चेलपो इंदोइने अखोई मणिपुर जो थौक तौब फंगदबमी कईगुम खुदुल गाब दुबई दा अमेरिका दा नतगा कनाडा दा थौक फंगदि से लेना पैसा चाउबा अदुना बर्मा की इरांग सिदि बर्मा दे नेप्शन से लेबा अमेरिका दे दामो रिफ्यूजी चेल फौदेला अमेरिका दगी यूरोप कंट्री दे चेल ओयबा बर्मा गुम बलायरबा लान लंगबा चैथेंग लंगबा मोगी कैनो लेबा प्रॉब्लम बेबदेनेबा बांग्लादेश गुम्बा अदुदि अखोई पालिबा गवर्नमेंट असिना थमोय सेंगना अदुगा अखोइगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग चेलिबा सिंजु पुक्चे पिखाइ नाइदबिदा जाति खुदिंग मकी कॉमन प्लेटफॉर्म लैमिनरगा कॉमन एजेंडा दा कुमना खन्नरगा अखोइ मसिदि फजना थिंगौसी अदुगा अथुबदा रिपोर्ट तौसी हाइबसी खन्नबा याबा कॉमन एजेंडा दा अखोइ पुन्ना सतमिनबगी मतम ओइरबरा हाइबसी आहन बेराउंड थमजगे Rabi kan cuma wai kia habi kare dialog ki makha chatrak pati oja sonamani dum lasara ke oja koi demographic changes occurring in Kamjong area do wai bna koi gi sina kari orak pai ai lonya na koi gi koi MLA na hai gi bada koi CM da hai ri ba jaga area asida border area zu wai bani na koi gi security force masing yamna watpa masina maram waraga security force masing he na thambi wai bagi wazu hai ri maram di hai di irang thlok matam da khana chainam yarok matam da थिंगबंगम दबा अंदर पुलिस की लॉज इफेक्टिवली फजना यूज तो बंगम दबा मरम मरगा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंजे हाइरिब एरिया कामजोंग एरिया सिम यमना वाले हिंगत मथौ तायना खंदिब्रो ओजा सोनामनि मोता मसिना करी करी ओहंब लाकप याय फिसर द अदुबु हुजी खोगी ओजा रबी खान हाइबि गिबदो खोगी लाननि खोगी तंगदु लैता दबा लमनि मेन माजोजिक अद मखोजी हिंगनबगी दमकता मतम खरा लैबो इना चंगपो ओइरगदी एसे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड दा मखोसिंग असिबु यामना जगह सिक्योरिटी ओइबा जगह अमदा यामना स्ट्रिक्टली प्रोविजन फजना येंग मथौ अमसु ताइ थंबा लान लोइर मतुंग दम मखोइसे थादोक किनबा हारिबा लान से लोइद्रि फावबोदि मखोइसे थाबिगिन डिपोर्ट तौगिनो डिपोर्ट तौबा यारोइ हाइबे वाहम कया जो खोइ सेंट्रल लेंगाक लोमदगी हारकिबा चिरन कया जो लेगरे सिना मरम ओरगा खोइ मणिपुर गी होजिक लैरिबा सीएम सिना मखोइसे हौजे हौजिक खोइ एमएलए न हारिबा डिपोर्ट तौ हारिबसे डिपोर्ट तौ ngam gadoriब्रा नत्रगा मखोइ सिंगे सुम मखोइ सिंग असि सुम लैगी दोरिब्रा मखोइ सिंग असि सुम लैबा तारागदि मखोइ जो हिंबगी लंबी चलक मतम द खना चैनबा मी क्राइम कया मा थोलकदोरी थोलकनि खलि सम तांगसिदा ओजा सोनामनि गयबा सिक्युरिटी फोर्सिंग जि यामना मरु वेन खनबिब्रा कामजोंग एरिया दा याइफाबा demographic change soidna ko oirani yarroi maramdi Rome city was not built in a day haibadom mone toriba plan asem se kuirabani mase koi lengak nasu hanidigi su khal komtho uba jamna chamna se khalluba adigi koi gi manipur daliba ati sagai lup mayam singsin mone khanmana haji toriba conflict ase mone mase meitei ga Chin cookie yoga tauna bani aisa. I from the beginning I had been vehemently protesting. Masi Manipur government ga taubani akhoi ga natte akhoi moi jek na ba sunglei leite. Makoi na particularly makoi na sagai amada blame tauruga ati tribal loop sing se moni chingjallaga under the umbrella or under the banner of tribal haidna chingjallaga taugani तौरगा मेटी साइडलाइन तौगे हाइदन मोने पॉइजन तौगे अति सगे सिंगसिगा ट्राइबल लूप सिगा पर्टिकुलरली मोने तौरम मने मदु अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सक्सेसफुल यंगबु मोहिने COTU कने फोंगे कम्युनिटी ऑन ट्राइबल यूनियन का है व्हिच ट्राइब जॉइंड विद देम आई थैंक टू दोस ट्राइबल पीपल मकोइने ज्ञान ताबा मकोइने वखन लेबा नत्रदी मोइना तव पुलमगसे ट्राइबल की एफिनिटी ट्राइबल की अम्ब्रेला मगे मखादा तौरगा व्हाई दे शुड बी सिंगल आउट हाइबे वखन मोने खनगिबा मो शोनगनी आइना मदु देयर एवरी अटेम्प्ट इज कंप्लीटली फॉइल्ड अदर मोने तौरी पुलमसे मसे हजिक लोनी ज्ञान तारकपा
even McCoy machine the home Mizoram the Momo Tong Kini young view Akoyi a cut top na leragam a chum my chum a quilably tangy but die a look at Rabi's helpness detail the Pali government of India policy color me too I support it I endorse it Manam the Akoi say present government gi policy ra kari policy no to the khangdi aduna particularly community oma sideline to ba khotpa ate communities in the minority ne haira Pakistan rom de lakpa khotpa adu to ba khotpa to ba moi buna pura dhup barti thar ge konjan to gum to ba khotpa asigu miching khan nai bu u ba phang se nungai te akhoi government agency na tabne khon u di phangdi adu live missing sing di khangi dana ko at tobu tama khakting the Afghanistan the lady musing shidi mako the wholeheartedly India the with the Muslim community ne adu Afghanistan the lady shidi mako the upilot the tobuni mon side Afghanistan the India is our second home akoi Afghanistan chaning the kang bu musil o adum the dikra de tawi madu de hajukin matam de sunna tahane di tawru su lai adu any tabak to was let us not bahajit tawri by issue pun maksya does the India government can claim that she doesn't know. She knows everything. Every moment the Kanachali, Chief Minister Kadaidali, Governor Kadaidali, Security Advisor Kaduri, Cookie Cam Lady, Joe Cam Lady, Intelligence Department, Puna Muslim Loan, Radar, the Tauraga, put a drone, Thagla, Jingudra, low in a manufactured minute to minute, Tara Tarajiti, Hanadi Matam, the Aquinum, ISPW, Aqui Interstate Police, Wireless Cigar. Secret Tauraga Akoin Tharami. Hajikte computer Ishan Pami other Director Intelligence Bureau the Mr. Deka Girum the 102 number the Mapami. Hana Pamam Bakuid Kanuki Director Intelligence Bureau Mayam Punamukta. My Pumami, Samal Data Kuika, my Makadi, Chatauk, Panan Kangi. Kutukuta, my Dum Lakunum Lake. Not even a minute. Every incident they know. Atu koi policy maker on a policy puna mose decide to good puna mose the head of the government, the prime minister and his cabinet council or my bureaucrats me amna tagudoriba bureaucrats say what the koi policy maker politicians puna muktana moin haibidu gaktani hoy even khara thedok thejin khajal to advice the pigani madu present government the puriba mayam singhena yadrabadi or the moise dum they are ought to implement it adu mose kayam leito. Anyway, Masin Bharat Sarkar is 142 crore gi me mayang makok puni makok dewi saramuni quote. Adu let us make it very clear cut. Akoi silver lining dono amadi tham dawa ya de heba. Saga yamudu miyeng amu towana jengani. Shina Muslim saga nemo towana mu jengani. Sin Hindu dharma ne karamu naksaluni tawo uwu pang se mine nungaite. Shina Christian dharma ne kitang khoga ba mecha thokum tawra khotpa asine Manipur ka se pai kya farak padta hai 200-300 वो बलि का बकरा है वो तो इनका कसाई भेजो भाई खत्म करो अदु भाई भाप ने मोइन तौरी से अदु खन बपत्ते दिल्ली दिल्ली ममीशु न कोई न मणिपुर से कोई न इंडियन की a part of in India न कोई न खली बच्चे न खलंग रही that is a different issue we will be more happy we want to be separated from the India मोइनी जंगत्र बनीना जंगीत्र बनीना तो even incident say if the government of India if she desires it will not take 2 hours. तो दे what is the motive क्या मतलब है आपका आपका मशीन कोई खंगी है बस शीरे में तो victim द कोई नहीं अकोई मी से मी मसीब को दिल्ली द मी तरह सीब को निम्त खेना दे अकोई द मी मसिंग से याम दबा अकोई दिन याम न खानी cultural legitimate custom traditions conventions से पुन से कोई न अकोई न मणिपुर न कोई न गाय बस मणिपुर द करी अकोई इंडिया गवर्नमेंट करी contribute तो उतर गया armed forces के मतंग the maximum is from the Manipur community the akoi represent tawribani for the defense purpose in the field of games and sports the world the minglori is India ki tamakta Manipur also one of the number 1 team ni lori bani mission yam jadabso in the field of culture jambatang dasu akoi ne kari what na koi represent tawi even na koi language of Manipur language of no na koi recognize to be world recognize tawri adu no ming khatang thing ne yengba तो ngasi was prime minister la uya driba home minister la me ke dor mi vote ko ma bye bye to chakare adu natti haba adu tawri pun mase chummi geopolitics ki sujauri china ki makhur sujauri china se pamas ne india se completely mase balkanized ohenba china se pame sati southeast asian se complete mon loge
मोने फिलीपींस खंगदे अमम क ताइवान खंगदे अदु खंगदे अदा खंगदे कन बांग्लादेश कन परसुएशंस तौरी बांग्लादेश जाते नेपाल चली जाते अदि भूटान तौरी जाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्ट्रांग ओबेदिगी श्रीलंका मा 50% इंडिया ता 50% मखोइदा मसुस मालदीव आइलैंड मा हंदक तनुग्रिदो मालदीव आइलैंड की मिनिस्टर ngana nan ta lai इंडिया दे बिखान निबल लाई नोय टूरिस्ट में थाबी रोने अखो जम खुदुंग चाद्रे ने हाइदर मोय मिनिस्टर लाक्तना लाई हाइबर तदे अखोई की पोजीशन से इंडिया से वांगल को से चाइना से पाम दबा मसे मोय जियो पॉलिटिक्स ने अदु असुम पॉलिटिक्स द मसे दे फत्रे लेट एवरी कंट्री बी प्रोग्रेस एंड डेवलप इट जानबो जानतो मांगोदे जानदे अमा दु तौदे द मांगोदे अकाइब लाकु पाकिस्तान से प्रपोजल ले अफगानिस्तान से मरकता मु लेरे अदनि रशिया ग मु इंडिया से तिनडी अमेरिका से मु होल वर्ल्ड ग तिनडी चाइना से पाम दो चाइना से बाय द मींस इंडिया से तो कोगुन तबुंग मदे मु ग तिनरदी कैप्चर द तबुसुन नमय नेवर एवर इंडिया दे शी विल रिपल्स इट फजना हानेगी इंडिया नते 62 इंडिया नते दिस इज लॉन्ग लॉन्ग अदुना अदु मुने पाम से मुखय नक्शन नबा मोन हाइबदि खर याबा कन तो बको मोहिदि पोचिंग अत लोब खोटपा मोहि हाइबदि दम जानर चमिनबा वर्ल्ड सुपर पावर की तानर पै वानिदा अदु सिपुन से मणिपुर की राजनीति वाला पुन मन खोइ खनबम थोइ न खंगबम थोइ फर्स्ट यू सेव मणिपुर एवरी रेस्पेक्टिव कोइ कम्युनिटी पुन मक ट्राइब्स पुन मक अइन मणिपुर त लेबे सगी पुन मक त अइन हंगचनिंग से हाना अइन से क्यारक अइन खुटलुना हंग चगरे तौरिबा लंदारेब से मिहातपै ग्रुप न तौरिबा से मेते दे एलोन नते अखोई द तारिब लंदा से अदुम से इफेक्टिव ओइरिबनी हजित नो दिस मु तव होरकनी तरखिगनी अदुन मसी अइन नगा ब्रदर्स सिंग सु एल्डर सिंग सु दे आर ग्रेट पीपल मको दिस खोरम दिन कोन हाइजरी यू प्लीज ओपन योर माउथ दिस इज द हाई टाइम फॉर यू नको ये कुकी की तौन तंजा ददी मणिपुरी मैम पुन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पुन गवर्नमेंट से जाउन लोय नकन प्रो चान थक नम था दन गाड़ी द चतना तैशन कन्न होलतन तौरी सिगे मतंग ददी आई विश एट लीस्ट नागा कम्युनिटी लीडर्स दे आर वाइस पीपल दे आर बिग पीपल दे आर वेटरन ये पॉलिटिक्स द वेटरन दे आर but they should come forward who is the white and who is the black have se mase sengdokpam nam darkar lei natrabadi kumhi yeng na thap na yeng lebe se nungai roi manam di akhoi solpata du muji sok dormini manam di manipur siga thoi ba pothok punamak amama tawri pun everything just center or capital oibena sigei lona khaidok ki bangaktani ye manipur peace when imphal si mayangini imphal doesn't belong to manipur manipuri imphal belongs to every 35% of people gini. Who says the chief minister of Manipur is Meitei chief minister? This is the Indo-Chin cookie zone highway. Moiti oida bongang banido. Adu maturi tongbon. These are civilized matam na ko civilized urmiyo e koina shiva cookie. Se example LM kote na 60,000 armed forces. Sorry, police forces mako ko lerme. So waji the DGP of the cookie forces 60,000. Adu high bahunati. Cookie the kayam ni CL kailun ko leri S clay kongsai ko leri IK moiba ko kai na wangte nei di. I didn't know what any. We were together once upon a time. Chay kun mamang ne retired over, but I have a due respect, very high respect. Mako yam na pajan thabak tori P dongle C dongle na chingbako yam na pajan moi thabak tori. Apuba misu yam na yauri yaba. Atu mako ise manghang bidaba. Atu tori bache government tori policy se pajan mas implement tobiro. Taguda basi se white is a white, black is a black. Machi tobiu ningan nabe yade. Handi matang ber akoi ne mas one step forward and 2 steps backward as per the government of India की interference the अदुम agreement ने तब शुरू यार होए मणिपुर की demography से शहर के दरबार से मसे we should fully protect it अदुना only the indigenous inhabitant people are authorized to say anything non-indigenous or mapandel लाख illegal immigrants the question does not arise about the stay in Manipur मसे शुरू यार होए अदुना अखोई युजित तोड़ीबा Aijol the Pamaga, Tauriga MLA Tara, including 2 ministers, Mokone Tauriba Sishu, Yam Akai Aktani. Adunamasa, how long they will be able to come out success? Adun knowing the success of the I said that thank you. But I think the chances is very bleak. The Bahuna de Noina Tauriba Tara say no poor the Noili Horudavani history the dark on a black when a Koi Nama is a loina a Mubateshal Teshal Horudamne. Very strange. Even Honorable Chief Minister being Nangal Minaramba, Mr. Letpa Hokip, but the moment the Chandon goes a thin Kotna Pajong was said to me, Murtus Yaur me, football goes Sanakon, Yam Toro me, Chief Minister, Yam Taji and Satai, Nemcha Kipjen,
Mouse of which pay and a quarter of a Merkan of Tolome Colony. Suddenly, even LM Cotes up, the DGP Chahimangataruk or me Biren Sapko, Honorable Chief Minister, Yamnaksan and Leminaramba, just like a twin brothers, James Mungaiba. Suddenly, all of a sudden, turn and saw their Tanga Ivado. Tojusan no Tojo Chakrabani, Haido, Adume Papator, Masayam Logaitia. And then quite in Naibu. A quick community or Matarbi, even from the underground group na Tormatarba, overground group na Tormatarba, a tea group of no, see, this is a Machita, we at the Masjid, a Kaibalisha, we are here to say. We don't know, no, we don't fear or we dare rather to say. The whole cookie, chin cookie joke community, the lay Punamuk Sibu, completely dominant lady was Sibu, Maside, Ketang a Angakpamani, Masi, Karambo Huim or Karambo Whip. Or Karamani to Mahitumina Leno, or are they in front of the gun? No, hide the Yaru and Taurira, but Madutinate. Because when they can fly to the Mizoram and when they can sit comfortably, how long you can sit in Mizoram? You're coming to Manipur, you should obtain inland permit. You all 8 MLAs and the 2 ministers. You are no more the MLAs and the ministers of Manipur from our side. Government is compulsion the Karilabuna, Kaidobuno, or Government of India. Everything depends on the now in the Government of India. Government of India, we ask you and we demand you what you want us to do. Do you want Manipur to be Balkanized? Never ever Government of India it will be possible. Aduna nakoi na kari bichar tau da hari election matung da to election mamang da hanago sinago anoi anabali shigo Dr. Sai kauroi kholoi tau go marte jao ab marte jao aur marte jao haidana nakoi thadok per no election na luna khalidana masi we strongly object हमें बिल्कुल आपको ऊपर कोई भरोसा नहीं आपके इस आधार पर हम चलने के लिए हम तैयार नहीं हैं मनम दिनों तोड़ी बसे बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है उधर मशीन मणिपुर के हम करक दिखे हाई बदा मपान के मी थोमजली पुनमक गसी यंगबियो गैंगटोक तगी लाइमी सिक्किम दिगे लाइमी अखोई सिगा नो इनलैंड परमिट इज रिक्वायर्ड हाई रूल अखोई दी कंगला तोंबिगिनी अखोई अदुगिनी अदुना अदानी हाई दार्जिलिंग लम दिगे भारी द लाई नागालैंड लम दिगे लाई हाफलोंग लम दिगे मयम लाई मदिगी अते अते मफम नसु लाई चुमी नेपाली मयम लाकना खो नहीं नेपाली द ब्लेम तो बनते तो बदी यामने हेनमन गरे लाई बसिसु असि पुन मुसुलोनी यंगदब यादे मरमदी अखोइना आदा भूटान चप तंजादा अखोइ आदा अखोइ पासपोर्ट लो दबु जादे लोने कने तो यस सिक्किम इज अ फ्री अखोइ स्टेट चली दार्जिलिंग चली अखोइ द लेते अखोइ लोइन हले सि मणिपुर द लाइबे सिंग विद द फुल इंटेंशन मणिपुर द लोइन चंगु याबनी लोइन लेबे याबनी तौन द तबु याबनी हाइब मसीगी एटमॉस्फेयर अंगक पद ऑल ओवर वर्ल्ड द संदोखरे अखोइ लेंगाक न यामन कोंबा अदि करांग कने जुबुतल म फजव सर हमी और नेपाल देखि लेरे आको यो तबाई को लगी लेरे आको यो खानुस न हुजूर हमी एक नेपाल में यो फॉरेन को हो हमी उता हमी दे लेरे आको तबाई खानुस न हुजूर तबाई को लगी लेरे आयो काइन हाइजन न कतौ न कोई मीसिंग अस बाय काइन तो खुद अकोई मी से पैसा न लेबे जाबा अकोई मी से पैसा खर उबदे तक नाउबा बिल्कुल कोई MLAs, ministers, bureaucrats, police officers, everybody. पैसा तो ना होगा। और जीरी तो कत तोड़ी पुन मुझसे मपान मी मैम चिन कुकी जोगे मैम अंगक पदुल लंपिशन तहूरी ना इन्हें चली येंगो तंजादा। अशिनी तोड़ी बसे rule framer is the rule breaker now today. Police people they become a funny stock. आदि हरप के दोनी डिसीजन मासु यान पैसा कर फंगी मासु दुम तोड़े रेवेन्यू की ऑफिसर पुन मुझे पैसा कर फंगी बने ना मोइन हरप पुस पैसा पी विचल लोन जोंधो पुलोनी जा रहे खर ले दी चूचू म्यूजिक से पैसा से करोड़ के पीछे लेते मैं नुपी के लोन जोंधो के तो मार लीने मसे this is not impossible this will become possible मैं नुको पैसा हम पांबा अदुन कोई कायरी बसे अदुन हजिक this is the right time and मसे कोई मतम चान तो हुद भी जाते मतुंग नमु थोक तनबा either you Mr. Biren Sab honorable chief minister you remain or not you do your job but we people we support all tribal peoples all community people nakoi se shok pa horo bani akoi lan to bunate nakoi se yauro bani aduna mase ko protection to se Manipur belongs to every section of 35 of us but excluding this chin cookie akoi jogi dei la yu punung sid mapan la po sid we never treat them and we shall not be allowed to stay in Manipur have something second round se tamjege
थकचरी ओजा सोनामनी याम फजबा मरुइबा पॉइंट हाइबिगरे मरुइबा पॉइंट अमदा कोइगी मणिपुर जे मिटोप न यिंगबा मतमदा मिटोप न चांगपा मतमदा मणिपुर जिना पुरा हेवन होइबा जगह मोइना खनबा मणिपुर चलदी लाइन लैबा यारगनी चक चक चिंजाक न फंगबा थबक न फंगबा सुबम नोंबम लोइमक लै मणिपुर अदुना मणिपुर हाइरिबा मिटोप मियान चाइ तारासिन मयाम चंगजले अतोप नागालैंड चंगबा ngamde अरुणाचल चंगबा ngamde असमदा बगी पाकचते yes sorry for interruption okay few seconds Sikkim the Chogal Nepalami Sikkim haribu country se Sikkim se law in a particular community Nepal du lakpa Darjeeling lakpa pura law in chathokre Sikkim ki identity se pura mange chief minister haji word bi se mas Nepali ni mas Nepali ni hai kanna thong nari ne adu one hai adu thokuduri Tripura jingdu completely 2/3 gone 1/3 lady bi se haji koi ki kari ke manik koi ki maniko koi ki nidhoduna मान कन्न हौरिस टिप्रा टिप्रा इन हौरिस आइडेंटिटी त देखल ngakpiu akoi gi tamote se reserve to wi hache pura luppo bani haba asini same to manipur thor ko dori se within a very short period ase koi ngak to bajade manipur le citizen pura every section pura tamil khangde meti pangle they are part and parcel of manipur karim kaiti more than 4 5 6 7 centuries later they are inseparable our brothers and nagas and particularly tribal pura they are our brothers they are our blood and brothers akodi yati mapalla ipulu musu genuine people be allowed to say no problem okay genuine netaba singshidi they be asked to go or they can stay temporarily with the several other my log matunginna adu ta topi haibi wanida yam phaji oza sonamani ai dialogue makha sadra de oza rabi dung laching oza rabi khoi manipur haibaji yamna apikpa state amani masi tungda future do oira kadoi je kari nu khangde hoji oza sonamani haibi hiba wai mayam do taro buda kijai tripura da tripuri mangi bagum koi manipur da ju manipuri asengba khoi indigenous haitara khoi yellow mi je mang bagi yam adu ju in a very short period of time da mang ki phibam da ju leire khoi u phange duna yamna akan bai ta yamna akan ba log ma thamba ma yam mathau tari bro oza kai gi no hai matam de mapalam de chang pa mian chajna laaga khoi yellow mi bu yellow migi mathakta kamjong do chathari ba crime mayam phuba chaiba sigi hendurok tadana hat laga chathiba masing yam khalakpa basi simai sum sigi train chakhata di nong manatraga nong madi hojiki yellow mi kamjong area da lairiba thai dagi lairiba indigenous naga mayam je mut khagani aduga nongna laiba mitop sina yellow mi oira agani aduna ta ko di hoi manipur je athu matam da yam in a very short period of time da hoi manipur da yellow mi je mangraga atopa mixture oina leiraga hoi si phom je leire oja sam tang da hoi manipur gi lenga ki maikai sum ngai legadra hoi miam gi joiba hoi local gi oiba legai gi oiba lo khara customary hoi oje ki ching gi leiri smain thamaga yamna akan ba strict law ma tham mapalam de chang pa mi je Sanga gazu moi da yam queen matam lehen ba ya da ba yam thuna chadangi ba natraga thabak ingang suba do jo ju manipur da thoi ba thawtoni oza sonamani oza ning da haijage koi tribal singa phangada ba koi constitution masana phangada ba koi pirai ba mayam masi mi an cha sina la matung da phangi ba chakthung pi moi loki ba thabak na chingba da su koi illegal immigrant mayam sina loksangraga yellow mina phangada pot ma da phangada ba dagi hoji awa mayam am tari ba oza sonam ne ha da yam in the very short period of time da koi yellow mi je tripura da mang gi simaina mang ki ga tore manipur je kalau je bani oza rabi masi yam na kan ba lo ma lengak sum ngai da bi da koi local gi lo tham ju mathau tara ba sai matang da masi sahi khra da ki dum abji even manipur masai koi manipuri hai batare native people sing che indigenous amadi native people sing si sina phangada ba chakthung si mapan de lakpana mullaga oi be side even government gi machinery sing the institution da government gi thabuk to buda ekhoi gi manipur du bu hoi sai queen leijare du to re ha ga so manipur masa asengba manipur gi elhumi na ta ba sing si da thabuk piri ba government gi higher authority officer sing che including ministers sing MLA sing MLA na makhoi ki kota da happy bene me thau ya ba interview sab sana staff selection commission natragana manipur public service commission adwai da tau khiba da di khara kumna yengam ba yai natta bi da naron da akhoi ki government ki khwai da ki masi
फजदब लोन ताबा मोगी हुरालाना हापे याबगी प्रैक्टिस करम डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट थौक हापसे कॉन्ट्रैक्ट अहम थौक हापसे स्वाइददी थबुक क्वालिफिकेशन के चानदब पोस्ट खर कौरे है नत्रगी एम ए लोरगा वारी PhD लोरब मीदुबु कॉन्ट्रैक्ट की लिसिंग निपान की तोलोबतदी कना चंगदेना स्वाइददी नारोंदा इधर उधर लेब मीसिंगदी तुमिना मंत्री दा यानरगा चीफ मिनिस्टर दा यानरगा MLA दा यानरगा कॉन्ट्रैक्ट ने संग होदोइनेबा पैसा सम तिंगरोयना इंटरव्यू सु चुमना तौरोयबा अदुगा सही अमा नियम लगा सरकार दो ना कहीं तौर रेगुलर ताथोपीबनेबा अदुआइददी ngसाइगी मणिपुर की जेन्युइन ओइबा मतिक चाबा अदुगा नत्रगा मणिपुर की मचा असेंग बसिंदा सिना फंगदबसे ngसाइगी मणिपुर दा सही खरदगी सैदांगमबदगी चुमना फंब चलगे हिप चले आइना लाइखिबा मिसिंगदो अदिसिंगदना गवर्नमेंट की जॉब तो मैम तौरेबा डिपार्टमेंट मैम दा सिगी सिकनानो अचौ असांग फमनाइब सिंगदगी थमोय सेंगतबदगी मखोई खुदोंग चाबा येंगगा थौक हापखिदोय ngasi मैम अम लेरे इंस्टीट्यूशन मैम दा हौजिकसु अदुम लेप्तना तौखिगनेब मोइगे हौजि आइखोइना स्वाइदनेब प्रॉपर गवर्नमेंट दरकार लेब तमो एनी स्टेट की लॉ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली दा नतगी स्टेट की मिनिस्टर सिंह कैनोना चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड तौरगा मागी कोलिक खरद कैबिनेट कोलिक ना कैबिनेट डिसीजन लौरगसु गवर्नमेंट हाइबसि कनानो है मतलब चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर अमदी लोकल MLA सिगी टीम जिना पुल्लगा फजन लोजी सेमनगाय नतदी यारोयबा आइखोय सिविल सोसाइटी नि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन नि आइखोय अदुने हाइबदुन सेम लो दुदि चनबि याब लो नतेबा प्रजाना इमा इबेन कयाना मैरा पाइबी लिंखत की निसाबल लिंखत की करीदगिनो अखोय मणिपुर मसा सिंची मरुइना अखोय तंपाक्तलगी नि सिंग लिंखत की मैतै सिनाव सिंची यू थकपन ngasi यू थकपन पुंसी निपा सिंगी पुंसी जी मांखरे मागी फैमिली के आवाब से थेंग बंगे ngasi मैतै नुपा सिंगी मसिंगी अदुम मति वालक पतारे ना मैतै इमा सिंगना निसाबल नाइबि सेम की बनेबा 1980s की मतम दगे जू थंगदम ने अदु मणिपुर सरकार ने जू सि लीगलाइज होइगदम ने तौथोपी के उपाय लेहनतेबा यू थिंगदम ने नहारुन कया न थिंगपुदो ngasi सरकार ने लीगलाइज तौथोगा यू जी फजन नियम सुन सिनगा नियम सुन सुंगा नियम सुन थकपीरो यू जी थिंगरोइदम ने हाइबिरेबा लुदु कनान मपांगन कले दुदे यू थिंबगी ने फारुबा अखोगी ममिंग दिपलगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन निसाबन की एंटी ड्रग कमिटी एंटी अल्कोहल कमिटी मी कया जू थिंबगी मी फारुई मरु कोई नत्रगना मी की जू बेंडर ठुगाइरो हाइबिंग कोर्ट मोई चार्ज दागलतन ट्रायल चथरी मितमो अदाइदगी दे ngसाइगी जू थिंबगी एंटी ड्रग कमिटी की एसोसिएशन तोंगनखरेबा मरमदी लुसी गवर्नमेंट सेमगदमनी गवर्नमेंट सि कनानो इलेक्टेड मेंबर्स सिंग फॉर्म तब गवर्नमेंट अदुदा मखोइदे एडवाइस पीरगा ब्यूरोक्रेसी ने एडवाइस पीरगा मखोइ सेमगदौनेबा अखोइने इंडिविजुअल कैपेसिटी दे मी मंगा पुसल सेमुलो सिदे सैबुम जागा तो करे तांची सलकांदा मी वारे इमेल अखोइने मराले मी एमनेना अखोइगे निसाला लोनबमा नत्रगा इरान बमा नत्रगना अदु क्राइम दो में फार फूब अखोइदे आइन पावर पीदे बलोना इसम जबा अखोइदे फार सु पुलिस ता सिनो हाइबनेबा लोना पीरिसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की मखादा एनी क्राइम कमिट होरगदी मनाक नकपा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन दा सिनवाइबसे लोदी इरबनेबा अना अखोइसे लो पाइबन कानरोय अखोइ लो पाइब मसिंग अदुगी यामे कोई मणिपुर ने कानून खुदिंगी सागई खुदिंगी मा युमा खुदिंगी लेकाई खुदिंगी लो पाइबने न मखुत लो पाइब मैम लेबा ngasi di लो पाइब मसेन थेगाइ नकपदा पुकाइ काइ बि फेम नेबा तौदैसि लो पाइर रोइसे अखोइ प्रजा न लो पाइरोइसि अखोइ प्रजा लो पाइब ने याम काइनर केनि येंगा मसिंग गनि सिविल वार ठोकनि गवर्नमेंट अखोइ सिनसे अखोइ पुनमंग हाइगदबसे अखोइना सही मंगा की ताम की ने अखोइना खुपी सोइ तौरगा पीब गवर्नमेंट ने अखोइ पुनमंग हाइमिनसेबा सुगुंबगी लो म सेबियो सुगुंबगी लो दुइ मखादा मखोइबु हलनको मखोइबु प्रोटेक्शन बियो नत्रगना मखोइ संहलकना से मदु लो दुन सन्नगदमनेबा मणिपुर द लेजिस्लेटिव असेंबली द लौबा लो दो बिल दो अदु पास तौगे हाय मतमदि मणिपुर की गवर्नर दगे याब लौगदमनेबा गवर्नर के याब लौबा याद मतमदा इंडिया प्रेसिडेंट थारिमनेबा गवर्नर ना याम लूरियबा
अखोइना कस्टमरी लोन वाये लिमनी अदगी नतगना अखोगी लोकल गी अखोगी सागै यमना जुमना गमना तौ हाय मतमदा अखोइ सन्न यारो मखोइ मसेन जेंग थीना बे हेन रखनेब येंग थीना बे हेन रखनेब ममदी कम्युनिटी अमगी मनुंग थोकु वाथोकु अतोप कम्युनिटी यंगी सिविल सोसाइटी आइन हाइना विचार तोकु मतमदा नंग अखोइ कम्युनिटी गी मीरा वारे इमेना खुथाय हाय कनेब नंग ऑथोरिटी ओइब्र नंग कम्युनिटी वार कोइ ऑथोरिटी ओइब्र हाइबन मरमदी ऑथोरिटी से कनानो मतलब लॉ से ऑथोरिटी ने इंडिया की लॉ से अब ऑथोरिटी ओइब लॉ दा मपु हेन गदम ने अखोइना लॉ से खुना पायरा सिने को मतमदा मसिंग असि यामेना नोमै बाइबा मसिंग याम पदगी ngasi क्राइम का न थोगे हेंदोरे से अखोइ लॉ खुना पाय सिने ने लॉ बाइब दगी अन लॉ पायगा नोमै पायगा एडमिनिस्ट्रेशन तो बसे कनान तो गनी गवर्नमेंट की पॉलिसी लॉ मखा नोमै पाय बोडी आबा अदु नतबिदा आईने याद नोई पाइबना वायन विचार तौदी प्रजा मसें उखब लाइब कम्युनिटी की पीपल सोप कम्युनिटी वारूब थोएब पनीब कामजोंग इशू से कामजोंग थोए हयेंगी तेंगोपन की मोरे थोके हंगसिना सेनापति थोप नत्रगना उख्रुन थोप नत्रगना जिरीबाम थोप मसी अखोइना कम्युनिटी यारोब इनफ्लक्स इलीगल इनफ्लक्स है एनी कम्युनिटी फेवर तौरोदने मरमदी मधुगी कम्युनिटी की लेते धर्म रिलीजन की लेते मधुगी सक्चु फिजेट मानेना अखोइगी माना सेल फिजेट का फिजेट मानेना नुंसी उठप यादे कईगिनो हाय मतमदा आइगी साखोंगी आइगी युमफम लेत्रिङेदा आइगी मणिपुर तंगदु लेताब फिबम लेत्रिङेदा अतुबा कंट्री अदुबा इलीगल इनफ्लक्स संघल लखिबा असाइलम से पीब तारगदी अखोइदा कायरकनी हाबसी आइमु कायरकने पाना सी कंट्रोल तो बसे गवर्नमेंट नबी मथौ ओइगदमनी गवर्नमेंट अखोइ सपोर्ट पिगदमनी अखोइ सेक्शन खुदिंग मकी सिविल सोसाइटी ओइगेरा इंडिविजुअल ओइगेरा अखोइ खुदिंग मंगना प्रपोजल से पिगदमनी पॉलिसी पुथोक पिगदमनी गवर्नमेंट सिंगसे सेंग हाबदी गवर्नमेंट दा एमएलए मंत्री ओइबा सिंगसी मसुगुंबगी ना सादबा वाखन करीमत खंजनदबा वोट एक काबगा दिल्ली दा प्लेट लौगा तुमिन लै थोखिबे एमएलए में अममा वोट एक काबगा माइ केंद्र दा नत्र क्वार्टर दा तुमिन लै खिब ग्रुप अमा हौजी यंगने मणिपुर की असुगौना मई साकपसिदा एमएलए कयानोबा मणिपुर की मैसा सिदा थवाई याउना आई मणिपुर काइब यारोइना आई मणिपुर थोइसेना चोंथोक कना लैगेने मसिंग खुतेक बदे लाइबनिदा नम लाइबने अदो इलेक्शन मतमदि चेंथोगा वोट खोंबेदि होनरिमने वोट खोंबे आइगी इरमदा मणिपुर काइदन बैदमक्तदि चोंथोक नमदे एमएलए सिंगसिना एमएलए अमतंगदि आई सरा सिलगा हंगर स्ट्राइक तौरसु तौगे इंडिया गवर्नमेंट की मामांगदायना तौबो ngambरने नते आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक लौथोकनाइदमक्ता मणिपुर मसा सिंगिदम थवाई कन्नगाइदमक्ता शर्मिला न सही 13 सरा हिनबंगमी मणिपुर की एमएलए मिनिस्टर अमतना कनागुमतना नोम खक्तंदी आई मसी कोई मणिपुर कन्नगाइदमक्ता सरा हिनगे हाइबंगम्ब्रो नो अदुगी गस लेबा याउदे सोशल वर्कर टोक्सनबन मसिंग याउफ्रजानिदा तापन ngaktan ayamanda sumnagi bolebe ne paisa nungsa karai karai dei no gadum hairo ge source papai pai khipdagi bole pa yare ne ga ne bole pa na ferin turing haibidi aikoina ijat tawninge ba aikoigi atop state ki UP gumda Maharashtra gumda achaubi state tadi habu simugi paka ka khibai ai ba aikoi Manipur de ki ka ba MLA sing sidi law maker oigada banina aikoi phajana khara gyan ta ba mai masinga khara haiba समाज वखलोन खनबा अखोगी स्टेट सिगी सन्न कांगोन फजन जियोग्राफिकल कैनोसी खंग मी ओहनिंगेबा अदु मसिंग सी वाट वालेबा अदुगा अखोगी प्रजा सिंग दगी जो अखोई प्रजा सिंग सिगी जो मेंटालिटी से अखोई दे पैसा पाएगा दिए तम हाइबदो अदवाइद ने अखोई न मांग कारबार संगे इलेक्शन की कारबार संगे अन हाउजिक सी अखोगी दामो अखोइना हौजिकसी लोसी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट तंगसी थोइबसी हायेंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट थोगो हांगाय लेते उख्रुंदा तमेंगमुंदा मोरेदा एनीवेयर दा थोप याय इवन इम्फाल मनुंग सिदे येबियोबा इम्फाल मनुंग दा अखोइना मफम खरदी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी ना नन इंडिजिनस ओइबा कामुना डोमिनेट तौरगा अखोइ फ्रीली गाइगमो तौबंगमब्रो हिंगियबा संबंग पोते अदो एमएलए खरगे दि बोर्ड की बैंक ओइरम दोइने बदो मखोइ खरद दि बोर्ड तक पैसा थादम स्पॉन्सर तौम दोइने बा अदुना अखोइ जे अखोइगी इलेक्टेड मेंबर्स सिंग थमोइ पुक्सेन सेंगबा संबी अदुगा अखोइगी स्टेट से हेड ओइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना
सिगी वाफम से याम सीरियसली लोफम तो याम सीरियसली लोअर करना है एनी सेक्शन खुदी मक्की MLA सिंह मिनिस्टर सिंह कम्युनिटी खुदी मक्की लीडर सिंह कौर करने नसी एक कोई कमाई तो सीगे नसी कामजोंग तो है कामजोंग की एक की फुंजार की MLA मसाम ना हायर कोई से वाल वे रमने वो मम दिमा मसाद एप्रेंशन ले बने बा अदुदी अतई जो हाई बंगम तबा मैं हम सुले बने बा मम दि हाई बगी परसेंटेज मसिंग तो यौद्री बनी गए खलगा 20% 30% का लाइब निदा है ना खल ले बस है बा अब खंगौदना 50% ये लो मिदे हिंदू खगदी कंट्रोल तो बंगम मोय अदुना अखो यम थुना मसिगी पोची सीरियस लेफम थई अदुगा गवर्नमेंट ना सिना proper government ama leira matamda government du ki policy du gyan taba saning taba government ni harga khagi Mohammed bin Tughlaq ki sason dong ninkhal ninkhal lakpada one man army dong pangtau to di aro government leiri mi harga ne pangtau to bada pangkai kai rakani thab khuding wakta saning tana mesure na advice lo botai advice lo mi harga metric फेरो बेमेले मतलब कि सिमिस्टर के एडवाइजर ने ना एडवाइस लो कि पोचबू एको इकाई दो नते करी एडवाइस लो दो जे नते तौदी चोमिदा मंगोने ये लाएगे वहां पर मंगोन ताक्षल लकनी ना मदो हाप हम दबुसे नसुका दनब मथंगी तमत आई एडवाइस पीगे ना अदु तारे अना खितंग अदु पिंग सिंगमिन सेना पिदंग गाना अना हौजिक सी लुमिन सेबना आखि मणिपुर की फिल्म से यम लुरब जानी को अखोई नाकल लमदा अखोई मियोय खरना अखोई मणिपुर थौना ले कल्ली गायना नो फेसबुक तो सोशल मीडिया तो गुंडा साबन जाब जाना तेरा यार पुम तोय खिनी नोमा नतग नोमा इंडिया गवर्नमेंट ना कक लो लाक्सल लके ना प्रेसिडेंट थोम थमजलागा किदि किदि तोक्सलक मतमदा अखोई कैसु खुद थांग गने कोई चेन चेन गनी अनने अखोई इंडिया गवर्नमेंट ना अदुगुम स्टेप लौथ्रिदा अखोई मणिपुरी अखोइना मणिपुर कनगाई से कोई मुन्न खनोबजे अखोई मसेन मक्ता conflict misunderstanding masa masa leira sumadu short out toba thadok minaba miyamna tamona ingoda wai phajada ba haibase madul laman khumngai hona bai matam nati hojikche mangna haipadu yaipaba na ingoda haipado ai waru ba yade ngai ko akhoi mase leimin se kona ne akhoi mase gi misunderstanding kona to hojik manipur se idea manipur de sanction mina se nang ya soiba masa leiba ai ni excuse to butai ai ya soiba masa sunang na gide ai koi masen Facebook da no mai pa ga na ta ga na ai da du ni ai adu lum ni ai da du yo lai sani hai na koi masen threat to no bata ga di unity le was unity is kano lai khidaba broken no khibta ga di manipur gi idea manipur lai ro na hojik che khudong sa ba ngai ba phuruk सोई न किलायम गने बा मणिपुर मचेत काय बदा नुंगाई गदो बमी कांगबु खरलेम गने बा मणिपुर द मचेत काय बदा सुकाई का हेनिंग दबा मरमदी आई इमा बाबानी मणिपुर से हाय न खनबा असेंबा मसा सिंदो मणिपुर लेमाईगी असेंबा इन पोप मसा दो अदु खक्तनदी मणिपुर का हेनिंगोय अदुबो मणिपुरी मसा मैतै नियोन की मसा मैतै पांगनगी इमुंग मनु मैतै की मचिन मनाव थोइब नगासिंग इवन मैतई का नंगरिबा चनुंग ताना सही कया दे लेमिनपा इवन कुकी दसो अरिबा कुकी सिंगो अदुदी मणिपुर ने हाइबा नुक्सिजबा पांगने खली लम खांगदे लापा लमलतै मा लापा धर्म मानरसु अइगोगी लोन मानरगसो फिजेट मानरगसो चिंजांग मानरगसो कुचु सही मंगा तरा कुन कुथरा या खैदगी लापसे सिगी सिंगसिनदे मणिपुर काइखिबदा मखोय ने हेन हरावगनी मरमदी मखोय नेना ताना इंडिया सिटीजन हाय नुंगाय लै थोखरनी अखोय नौजि कन साबदिदे इंडिया ना मनी मणिपुर ना मनी इंडिया सिटीजन ओइखिबदी यम लाइखिबे याय मणिपुर सिटीजन सिगदे अखोय यम मुन खनजे मरमदे अखोय गे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस सम साउन लेरा ए आइ बाय कोय खंगबनिना मणिपुर की आइडेंटिटी दा मणिपुर की थमोय सेंगा मणिपुर बु चप चान नुक्सिबा आई मणिपुरी की लोन बु इमा लोन हाइना इसाना थमोइद चेनरगा मणिपुर की फिजोन मणिपुर की ट्रेडिशन मणिपुर की कल्चर मणिपुर की चिंजाक मणिपुर की नुक्सीबा लेनम हाइबा तारेने नुक्सीबी इमा मणिपुर की लेनम से मसिबु नुक्सीना मनम नुक्सीना सेनजबा सिरोइली लिबु नुक्सीना सेनजबा मणिपुर की संगाई बु नुक्सीना योक्सनिबा मणिपुर की लोकताक बु नुक्सीना आइगी इमा लोकताक नि को आइना खनबा मीसिंग दो अदुना मणिपुर थुगाइबा पामोय अदु नतबा लब खांगदे लाप मीसिंग दि मणिपुर थुगाइबा पांगनी मणिपुर थुगाइबा लाप पांब मी मसिंग यामना लेरे हौजी मसे अखोय खंग सन्मिनसी अखोय मसेन मरता मिसअंडरस्टैंडिंग मसा मसा दा अखोय कंप्रोमाइज
तौखिसी अखोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना प्रॉब्लम क्रिएट तौदना होनसी कनागुंबा खरना सोशल मीडिया दा नत्रगा कनागुंबा खरना फेक अकाउंट फेक आईडी सानरगा कम्युनिटी ममिंग रिप्रेजेंट तौसलगा कम्युनिटी मसेन मिसअंडरस्टैंडिंग तौहननाय थोकनबा थौइना पॉलिसी सिनबसु यावरमो हाइगाय लेतेबा अन अखोई कुदिंग मक्से अखोई मुन्ना मॉनिटर तौमिनसी अदुगा मणिपुर हाइबा फिरान से पायरगा युमथोंग गुनिंगा मणिपुर की फिरान से सुमांगदा आइगी सुमांग मणिपुर की फिरान से युंगा अखोई मणिपुर की आइडेंटिटी गांगना अम तो होनमिनसी मदुई मतमदुदने मणिपुर कनानासु थुगाइबा ngomoi हेबो वाखलो से थमजगे जसनम हेबिरो just few seconds अखोई डेमोग्राफी की मतंग द पल्लगा होजिक मोरेमा पूरा कैप्चर तौना लेखरे मिति मत लेबि जाद मिति नते अदर पीपल आल्सो मोइस वर्क कदोरिब अखोई मिति हाइरो इसे लोरे नागालैंड से अखोई की नेशनल हाईवे 2 से अखोई लाइफलाइन ओरमी अदुबु अयम मतम का अवाब नंगे होजिक जीरी के 37 नेशनल हाईवे से मसे जीरी से विदाउट जीरी मणिपुर कैन नॉट सर्वाइव जीरी से यम शोथने यम लेहोरे शोथ भाई से मणिपुर मिनिस्टर कनागुम तम फजन चलग नोंग तम इंस्पेक्शन विजिट तो से अयम तौदे अद बराक बेली चकनी सिलचर चकनी गुवाहाटी चकनी गांग जाबो उनबो खोलम तौर नते जीरी से अखोई की हापनी विदाउट जीरी मणिपुर कैन नॉट सर्वाइव होजिक ट्रेन की जंक्शन लेरिकदुरमनी हजिक अखोई ऑयल डिपो सिलचर द लेरी कदुबो तमुद सिलचर द थाउ लोगु दगे जीरी द पाक चौना लम लेरी चीन को की जोगी मयाम द लोइन लारे बांग्लादेश लाको पुनमुस लोइन लम पिशन गरे अदु अखोई की एसेंशियल कमोडिटीज पुनमु नंबर 1 से जीरी होइदबो जाते सेकंड नागालैंड आवर ब्रदर्स आवर नेबर नि टाइम नि मेमोरी लागपनी जीरी द एटलीस्ट वन मेडिकल कॉलेज इज अ मस्ट जीरी की लंबी सीमा ngasi bau siman da akone tarakpadi 1960 de tarakpadi indian gari indian bau chatpa yade chief minister da highway aeroplane tagini hai aina hai madlo khada tagani lambi de taroi hai dum chatpa ngamti jiri ki lambi phajane sem da jade jiri se koi ki manipur ki hapni ट्रेन से फाउर बनी ना इम्फाल दगी जीरी फाउर का अखोने दिल्ली चकदोरी बनी मसे कोई मेडिकल कॉलेज अम थमदब जादे मसी किरण रिजिजू ना चही मंगाई मनुंग द अरुणाचल प्रदेश द एयरपोर्ट अहम साबंग मगा अखोइन ओनली वन एयरपोर्ट if possible उखुल द दरकार ले उखुल से एयरपोर्ट बचाम थमदबनी 80 or 70 40 50 बी पैसेंजर पुबी जीरी द एयरपोर्ट अम चीदी ज मस्ट शो द जादे जीरी की लंबी सीमा विदाउट एनी हिंड्रेंस विदाउट एनी ब्लॉकेट मतम पुनमक थोरो फेर लेन दबसुंगा यादे जीरी द मेडिकल कॉलेज और जीरी की डिस्ट्रिक्ट तोरबु ऑफिस मैम सिंह दो इन ए वेरी शेबी कंडीशन मणिपुर गवर्नमेंट ताउने all of you one in Impal no hanasur chalu su jate other lady MLA lady my some interest lady man pukulamuni man tabi dabujai jiri dille bis migratory birds mayam lak loine chasan gre haji chin kuki jon lehori mayam pun 5-6,000 ni next year again it will be 11,000 adigi amu ate sabi mayam lai akoi original indigenous inhabitant hai ko advocate Rabi hai akoi de mat le roi tore machine jam luba jiri should be protected it shouldn't be allowed to be like Dimapur or akoi more don lehin mein jiri should be flow always matam pur the essential commodities ki jiri without jiri Manipur cannot be termed as a Manipur state manam da akoi puno essential commodities puno mok adi logo durimna lori banina everything one airport should be there by any means मेडिकल कॉलेज में थमदब जाते 220 किलोमीटर्स ते लेरगा जीरी दे अनाबद पोलपुदी मा जौधनी दे ममांग शीरन इन इम्फाल दा अदुन सिलचर चले आदि बेंगोली सिंह बेंगोली ngang दे हन्नी जिंगबीतरे इंटरप्रेटर म वाइरगा लुपचनी चोम पीरे वाइरगा मदि मोइन इंटरप्रेट तौरगा मै अनाबद मिथे रुन मांगदुकनी बेंगोली न मंगांगनी अदुन तौगनी चथोक चसिन तबद पुंग मरी मंगा चंगी अदुन होय उखुल गुसु 70-80 लेडी म कनोदी दिमापुर सॉरी म मरा मुदि लंबी फाबने केसु काइदे where there is required essential loan mafam pung to link to view at this juncture jiri se koi hapni with exactly ATR khata or so tab money ATR ne hari se jiri ki mi sing thina mai tai sing thina ngo silchar de laying ba sale silchar laying me chale sil bengali lo laga attachment se ya de jiri dige plane phaba de pung ma makhai changi amna khani jembu hojikti madugi airport to hongdoga khalam apawam mapam achobo pu chekane jiri dige plane phaba de pung ani changi adudi jembu odan ATR se hana koi imphal silong se lerami dimapur se lerami
jiri impal or impal gi akhui habis masi jo masi ATR service ama 40 50 60 gum pu buja masi airport macha ma sembi da basunga yade at the earliest train gi facilities adi gi koi gi store mayam libu punamak oil depot pun thamda bu yade medical college thamda bu yade school college in a very shabby condition officials were even DC की ऑफिस करने तौरी दुबु SP का सुन नप न लेबुगुम तौरी अति डिपार्टमेंट कर सो होय जिरी द अफवे मफम गत लेरी करी की इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कमिंग अप even after the 72 statehood pangamatung daba why you Manipur government why you neglecting no nachin na ngakten na ngang si jiri shay gilamni aduni adun namang mangtani you have no interest mamang ibu deben ko nupa ma jiri diler minister chi kun nga kun tha porame mai matam de hor pomot mutat pirame Mr. Deben ni nang tau ko ina ngang ise ngasi matam pon nang wat ngang hori se we want that jiri should be developed akoi Manipur gi akoi gi particularly ate te gi ko mafum pro to benefit ki tamakta manam da koi mase ngak to sunga yade road should be akoi gi thoroughly it should allowed to akoi gi apply the vehicle lambi chawtho lu cheng chak matam je silcher je nak pani na thoi na tar gauti lu bu ko theng dori adu ashuwa facilities man pun mase be there the one airport should be there the medical college it is a must the medical koi gi district le horu the nong ju the mafam le horu ne man pun chale yeng cho doctor su leite impal de loi le na hai by name jiri se completely no thawa sadra bunina no thawa sadra ati foreigner lagi akoi dum yengage haidana leidana lehore jiri se no se chakhi ke dori ko noi gyan taw noi phiran paiben no koi napun se noi papti chele damni so we give you a chance send out your man and verify it whatever right or wrong public man unaview why the jiri is being leaking out kari tamaktan shota hori se is it not a part of Manipur or no in hito no checking the jiri the posting taguni impal the loan test down legani amada posting taguni loan impal test down legani masi business se kam kuin taguri no khoi tagunu Manipur government hala tawin haji tagunu aduna jiri should come up and a new hub for the Manipur for our survival in the future habis thamjege ai Rabi kara eron tong ni bra ai thojong na haining badi leitre tamona hai re hojiki hoi ngasi gi topic tagi di kitang thaidu aga su ko particular aikoi gi manipuri masa sing aikoi na maitai na aikoi na kilometer sani ga kun gi boundary da aikoi kilometer lising kun gi ni hoi chahum kun tari ni haina mukse di se square feet se si until jiri het tat khibo tamda aikoi kilometer ke ai man ga koi leidu koi khangbiyo aduna jiri da di yam drabada aikoi vote matam da khak chatpa sai manga da vote khom chatpa du to bigano biri da sai gi ATR tor su tabai anangai gi ama sembiu jiri gi mi sina ne jiri na Manipur gi boundary kan gedoi ni ko jiri gi mi bu mirai ba si phate jiri develop to ngai khona si develop to bada aikoi gi transportation communication se si amaru oi adna jiri de ATR gi service leidna bhara kha khong le betar di jiri de gi imphal da rims da jenims da aikoi ga imphal ga nuksina ba mari du leira ga di so soi joi dana ai gi boundary kan gane ba jiri de ngasi Bengali me amam na sanga ga jiri dominate tau khriba se jiri gi maitai sing gi inot jiri gi maitai sing gi research goi na phajana force pi bata ga di sangham da bangam gane ba aikoi na jiri neglect to bana mitop na ngasi masing yam khriba ne ba aduna aikoi na masi ya mirai ba tu ngasi topic siga mari gu lei ne kai gi na hai matam da mitop jang pa hai matam da jiri si mai aikoi da gi tat khiba ya na ngasi lei ri se aikoi na ngasi matam sani yeng salong to ba gi ni minister sina kara ga imphal da lei bani imphal da quarter lei mi mayum chu lei bani jiri da masai mayum do voter khak a thambani tat patni Manipur nung sibai na ten na as soon as possible tamona is mine ne jiri da ATR ta nangai or su airport macha ma thambir ga communication si amtang phan si ai wa pham si tamje je ozani khoi ngasi gi topic si ga khanari ba khoi gi ngasi wa pham sing mem ju phaja phaja khana gare yam nongai maru in hai tare khoi gi Myanmar gi India ga China ga geopolitics game tawri bas maram moiraga Myanmar da tangdu laita dri fau badi Manipur da ju tangdu laita da ba yai hai bani loina na Manipur thugai ba pami ba mi sidi Manipur macha na te makoi ti mitop na Manipur kai bada nungai ta ba leiroi nungai gani hai bi bani hari wa phum sing asi yam phasai masi punam ase laingak na punam po ja laingak ke ta rai ne akoi na taw bangam da mina ko authority ba mina laingak tek ta hai ningi laingak thu bada solution puthok piraga
tangtu laitana hoi manipur miyam jibu security piraga yamna tangtu laitaba peaceful lebak amo oirasanu haibo hom thamjaraga ozarabi oza sonamani bo hoi ngasigi notice dialogue ta yawi bagi namakta hanna thagar phongdok sari Thank you. loina na hingbiri ba kwai punamak puju kaina bugi athang ni jarage. Thank you so much. Thagar chari. Good night. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.